Navê min Nihat Gültekin e. Ez xelqa Bazî de me. Mamosta lêkolîner û nivîskar Nihat Gültekin. Nêzîkî dehan pirtûkên wî yên lêkolînî û berhevkirî hene. Hemû li ser lîteratûr û çanda Kurdî ne. Ew yek ji wan kesan bûye ku yê bi salan salnameyek li ser Ehmedê Xanê derxistine. Bazid jî navendek diyar ya rewşenbîriya Kurdî ye. Şex Mehmûdê Bazidî bûye arîkar û hîmeke sereke yê Kurdnasiyê di dema xwe de. Bu nimûne goristana Ehmedê Xanê jî li Bazidê ye. Xelatgirê UNESCOyê yê xelata zanistiyê Cemîl Bazidî jî ji vir e. Nihat Gültekin jî Bazidî ye. Wî herî dawiye xebatekiya berheviyê ya li ser dîroknas, rojnamevan û lêkolînerê Kurdê ji Qafqasyayê Wezîrê Eşo derxistiye. Navê berhevkariya wî Wezîrê Eşo, Kilam, Pênûs û Kurdên Qafqasyaya Başûr e. Wekt zanînê Bazîd girîdayê agiriye, lê berî Bazîd bajarekî dîrokî, çandî û bajarekî qedîm bû û dema Osmanliya da zate evelet bû, ciyê mîre mîran bû. Gelek ciyên taybet hene Bazîdê, Agirî heye, Qela Behlûl Paşa heye, em bêjin Qela Tepî heye, Akîdinê ev Keştiyan Nû heye. Yani ciyekî em bêjin wek turistî me re dikare benav bike. Bazîd gero gelek hatine Bazîdê, gelek derheqa Bazîdê da nivîsandine, em ne gişt arşîva da ne hene. Em waxte Bazîdê hûn radyo revanê bi taybetî jiyana me da gelek rolekî girîn dikirt. Rahmetê bavê min mamoste bû. Em waxte diçûne gunda mamostetî dikir. Her tim radyoya hebû. Rentê bîra me. Cana waxte radyoya xeredû, gelek hêrsayî dihat, carekî ji radyoya xwe keştandû. Rahmetê bavem Kilamê Êrîvanê guhdarî dikir radyoya da. Kilama Efoyê Esed ya Bîrîvanê gelek hez dikir. Axta qîzayî jî bû xwest nava qîzak dayîne Bîrîvan. Lê devletê îzin neda. Gote eva navekî Kurdî ye û navê Bîrîvan xistine Nerîman. Eva mesele her tim bîra me da ma, hafıza me da ma. Em mezin bûn vê carî jî meraqa me zêde ser Kurdê me hêla me, em bêjin Qersê, Vanê, Agirî çûne yale Ermenistanê. Her tim yani ev merakbûna me servana çê bû. Sala 1920 da gelek şera cîhanê çêdûye. Em bêjin şoreşa bolşevîka tê kirinê û paşê gelek kes ev ça Qers dersa Osman Rûsa da biya Rûs axte vedikşin. Gelek gunde Kurda taybetî jî ola Êzdî em jî derbasî yale Ermenistanê dibin. Waxte em bêjin ava reş derbas dibin, gelek kes têne kuştinê, gelek kes dixeniqin nava avê da û malbat bela dûn, janekî gelek dirêj tê kişandinê. Di nava van malbatana da malbatek jî malbata Wezîrê Eşo ye. Malbata Wezîrê Eşo girêdayê Agirî qeza ya Eleşkirt êrekê navek heye Entap. Wêrekê ne paşê diçine ber bê Dîgorê ya li Qersê. Were de jî axte em bêjin ev mişqalatana derdkevin, em jî derbas dibin. Wezîrê Eşo sala 1934 da li Gurcistanê tê dinê. Beriya ya em ne diçine Elegezê Ermenistanê. Paşê jî êrekê hinek mecal nabûnin têne Gurcistanê. Gurcistanê Kamîl Bedirxan êrekê derheqa kurdewariyê da nivîsandinê da gelek rolekî ya heye. Bavê Wezîrê Eşo jî êrekê cemiya perwerde dûne û paşê ji zarok maroxexe hemiya dide xwendinê. Wezîrê Eşo paşê derbasî gunda Pampê dibe. Nigajara dêjin Sîpan. Meyteba xinê seretayî û ya navîn êrekê dixwîne. Paşê meyteba xinê lîseyê jî diçe Gurcistanê diqedîne. Paşê sala 1953 tê Ermenistanê êrekê Üniversite Ermenistanê da ya Erîvanê êrekê beşa dîrokê dixwîne. Êrekê axte zanîngehê diqedîne. Paşê dizvire tê gunde Sîpanê an em bên Pampa Kurda dibêjin êrekê 3 sala serokatiya dibistanê dike.
ورشن داتر جبو دکترا خبکه دخوزر که و هر لنینگراده از دخوزم یعنی در حق لنینگراده بازی ده ها تستکی بیجم وک مبحث بازی ده کر بازی باجاره کی کل ادبیات جهیه ام بیش احمد خانی دست پیدا که مال محمود بیازدی اسماعیل بیازدی مراد خان بیازدی شیخ محمد جلالی خلیفه یوسف یعنی وک یعنی کل کیجه جهیه مال محمود بیازدی قدر 10 ساله آتش روسا یه ارزورم الکساندر جابارا وک شاورمنده کی دخوته گلک چیروکا برهفت که گلک در حق کرداد چخاص نویس هنن وانا گشتی برهفت که کتابی که دنیسته در حق عدد و راموسان کردان دا امنا چخاص وان برهف دکن و گشت دونه لنینگراده و یونیورسیته لنینگراده دا باشا کردولوژی مرد کاره بیجه بنگه بازی ده و مدام محمود بیازدیه ویره که دا گل خوات باش چه بیه یعنی مالا خواده آوه ام بیشن او تشتانه هاتنه برهف کرنه ایرو ام گل تشتا هینده بین اختا وزیر اشود ده چه لنینگراده ایره که گل کردولوگ مزن دوینه ناست به و کسین ام بیشن قانه دا کردو آنا کسین دن اوربلی آنا و آنا دوینه جمعانا ام بیشن دخوینه ایره که داجی در حق کردولوژی داجی گلک ام بیشن خوات باش چه دکه مرد کاره بیشه او دمه دا جبو وزیر اشو جبو جیانه تشتی هری گرینگ حجیه جندی یکشی امین عبدال را آسیستانیت که یعنی artık da hidi dikeve dina ve edebiyata Kurdî, zargotana Kurdî, xebatên Kurdewariyê gelek dike. Başê sala 1966 vedgere Erîvanê. Yani artık da Türkiye xi dike, gelek em bêjin derecekî bilind vedgere Erîvanê û hêrekî radyoya Erîvanê ya devletê da dest bi kar dike, qedera 20 salî berdevam dike. دناو وی 20 سالی داج هم اصلا دنویسینه گلک مثلا نویساره هیا روزنامه ریات هزوان کووار دنی گلک وانا دا هم بیش نویساریه یا هیا آکیدنش او چاق وک ترجمان هم بیش وک وارگرجی دخبته گلک بر همه یاجی ده آفراندنه باشه جی حتی سالا نوت چارجی تایبتی ده رادیو کردی دا کارخه دمشینه یعنی اخت مرالی دنیر شش سیاحتان نو چاره یعنی ایوی 30 سالی دا گلک برهمجی دافرینه مرد کاره بحثا کتابه یا بیشن بحثا مزگینی بکه دانگ بیش کار بو پامپ سیپان باریه بردمایی آکیدنی ایت باری هستا اوانس توسنه اوشان در حق کرزان مزن قاناده کردو اگل کتابه یا چیروکن هنک ورت رومانه هنن آکی دنیش هنک تستین لیکولین هنن وک امبیشن لأدبیات کردی و لأرمنستانه شموه سمو امبیشن در حق آنها دا کتاب نویسینه یعنی مرد کاره بیجه که یعنی هر هیله دا کتاب آفراندیه و گل کتاب یاجی امبیشن لترکیه جی هاتن چاپ کرنه نگاه سال 1900 و سال 1920 دا اختا کردن ما سرحد درباز یال دنی دبن دچن گلک والاتا سوویت دبن ایره که دسه والاتا جیوار دوان یک ارمنستان، کردستان، آذربایجان وان درنا امبیشن جیوار دوان اختا درباز ایره که دون تشتکی گله که گرین که اف پولیتیکا سوویت قراره که دردخه دبجه یا یکم لازمه پشت شورشوانا ملت ما هموالاتی ما همی گره که خوندن نفساندنی بزن به یاد دیا دبجه که لازمه دناو جمعات آمد دناو والات ما سنر والات آمد که چخاص نتوان که جمار هنن لازمه اونا جی چند داخه نراخه به نویساندن گر که ام درفت بدنوانه و اونخ ifade بکن جا او چاق آختا کرد درباز دون دما بیشین سال 1920 دست بیده که حتی سال 1937 او چاق زیده دناو کرده دا زیده خوندوان تنویه زیده کادرو تنبیه ذات پرانی انسان هاتنه ده باوخ اندا کرنه گله کس مثلا مالبات نمایه گله کس ارتدا مایه
اجا دولت امنا همی هلدان برن خستن سویخانه مرد کاره بیجه یعنی ادبیات کردی ل کافکاسیای به سویخانه کسی سویخانه خواندیه رادا او کسی ایره که دکتنه و کسی نوتا حجیه جندی جاسم جلیل امین عبدال احمد امرازی جردو گنجو و کسی ویجه که هیدی بونه قادرو و بیجن دست به خباته کرنه او چخ یعنی زیده نوا ملت دا بیجن در حق کردا تاریخ کردا انج ادبیات کردا هنر کردا زیده تشت که بیجن آگاهی زیده تنه بیه تنه ایره که تشت خاص چه بیه نویسکارن ارمنیا جبو زاروکا کردان پرورده بونه دچنه گندا زمان هندو بین پرورده ددنه زاروکا و هیدی در حق کردواری دا خوات باش دینه چه کرنه و ایره که دولت امبیشن دخوزه وک الفابه که کردی چه که اواجی مثلا ددنه لازو هبیه ناوه یکی اوا مثلا خوات که چه دکه و باشه به الفابه و کردی خواندن کردی نویساندن و کردی هیمبونجی پیش دکه و باشه ایره که دولت هنه که daha امبیشن دخوزه در حق کردا ده هنه تشتوری چاپ کرنه جی ورد که به گریدای دولتی دبستان ودکن دبستان دا مثلا پرورده کردی دی کرنه و هیدی امبیشن دخوزه که قادرو امبیشن پیش بخه حتی سال 37 اوا تشتا اسا بردوام دکه آکی دنش مرد کاره اوی تشتش بجه مثلا سال 26 فیلم زریت چه کرنه ایره که یعنی مرا اختلی دنه در حق کردواری دا هیدی خوات پیش دکوین گلک خوات پیش تا جوار چکنی اف چاخ بیشن تمدیات آویتنی دیسا سال 28 داجی دولت ارمنستان دخوزه ایساق مراگول و عرب شمو توای پیویره که دوانا دیجه اون گره که الفابه که چه بکن و اف الفابه جی گره که ورشن داتر به زاروکن کردان به وی الفابه اکی خبات چه بکن اوا کاراجی اخت سر دکوه هنه که رفش ده باشده به او چاخ هلا رادیوی داجی هلا روزنامه داجی ام بیشن ریاض هزه ایدی دهات چاپ کرنه هیدی نویسکار در کوین او چاخ کسی نوتا عربش امو هیدی مثلا پرتوکاوانا نشر دبن چاپ دبن دیسا وان دیرگانه حجیه جندی گل خوات باش چه دکه فولکلور کرمانجی ایان او چاخانه امین عبدال و توایی مثلا وان کتابانا چاپ دکن آکی دنیجی کسی نوتا جاسم جلیل آنا اوناجی یا هلبستوانی دا گلک هلبستا دنویسن کتاب آنا دنی چاپ کرنه جارا کتاب بخن به زمان ارمنکی جی دنویسنن اما سر کردیتی جی کتاب آنا دنی چاپ کرنه و شانخانه دولت دا پیویر دادن کردا و کرد هیدی هر کی دا کتاب کردی daha چاپ دکن اوا رفشا آرامی حتی سال 1937 بردوام دکه وقتی تی سال 37 ستالین قراره که دگره و اوا همی جبو ملت گیمجمار چخواست درفت هاتیه کرنه چخواست آواهی هاتن ساز کرنه چخواست سازی هاتن آوا کرنه اوا همی گشت اکتبه دگرتنه یعنی مرد کاره بیشه او چخواست نوایی 17 سالی دا چخواست خوات کردواری در حق کرده هاتنه کرنه جاره که دا دگرتنه یعنی یک دگرتنه یا دو جه کسی نوتا عربه شما آنا گشتی سرگون دکن داون حبس حجیه جندی امین عبدال احمد امرازی جردو گنجو امنا گشت یعنی دکوین حبس جی یعنی ها ترسک سر جماعت چه دبه داوی حتی سال 1533 او رفشا ویجه که بردوام دکه او در حق ادبیات کردی زیده خواتک نکرنه 1533 آختا کروشچف تی سر ستالین دمره هنه که او رفشته گوهردنه باشه دولت دخوزه قرارک دستینه دخوزه هم بیشن در حق کرده داشی یعنی ملت که همجمار هم بیشن اما در حق کرده دا دخوزن سه تشتا بکن یک دیجن اما روزنامه ریا تازه جار کردنی وکن
یا دنیا دژن اما رادیو روانه وکن یا سوسیاجی دژه کرد کره زیده نفوسای کره زیده اما ایرکی پارتی آوا بکن او سروکایی بوی کرد یعنی به وی قراره شنداتر گل کسا را خبر دادن رادیو روانه سرم همیا مثلا باندورای چه دوه براستی جاسم جلیل بریا یا جی گل خبات چه کریه دنگ بیجانین مالاخ دا ام بیجن دنیا پر سسی روشکای هلده هانیه و دنگ بیش قید کرنه نظام کلام وانا قید کرنه و وقت پینجا دا رادیو تی وکرنه جاره یکم دو سروک جاسم جلیل ریا تازه دا جی ام بیجن خوات چه دوه اجا اف چاق دناف جماعت کرده دا نویسکار گلکونه یا لحل بسوانی دا گلک هست مثلا پشت که فریق وسوانا شکوه حسنانا مردکار بحثانا بکدیسا جاسم جلیلانا پشتی بروانا جی گلک رومان تینی نویساندنه ترجمه گلک تینی چکرنه و پینجا شنداتر حتی سال نودی مردکار بیجه یعنی هر هیلی دا کرد گلک اکدبن یعنی گلک پشت که دنوان سالانا دا جی تشتک چه دبه کردا ارمنستانی هنکی یا قازاقستان قرقستان وان درانش سرگون دکن یعنی مرد کار اوی تسته بیجه کرده که یعنی دولت درفت باشتانه اما جاراجی دنوا وان سالن درج دا هنک مشکلات گرانجی دخستن هم بری کرده لی مراخت دنیره یعنی گلک تشت حاتی آفراندنه ایرو ام گلک نویجی ترکیه هنک خاطنه چاپ کرنه و از باور میاد دم پیش تاجی امنا کتابانا وانی چاپ کرنه ایجا جبون وزیر اسو یعنی او بکار خواه راسته ملت امرا خدمت که مزن کریه و بالا مجد دکشاند یعنی اخت او هی وفات نکربو ما هفده ناس کرد سر یا مدیا جواکی لی دمکی کرتا او سال 2015 چو رحمته سال 2015 شنداتر تکیلی مالباتای را بردوام کرد وزیر اسو هفته 4 سالی خود هپوینه که گوتو از وی هفته 4 سالی خود جه دخوزم زمان کرده هیم ببم و اخته هوا که آنجی ام بیشن پیوه که نو هین دبم یعنی عشقام زیده تی تشتکی ایسانیویسو براستی جه او گلک بالام کشانده بو ایجا از هنکی زیده سر یا سکنیم داوی مقیزای را خبر دا نکو از دخوزم ویره که تشتکی بیشم یعنی نویسکار ما کرده وقت وفات دکن پشت آنها گلک آرشیو دمینه کتیبه آنهای نیوی دمینه هنه مالبات هنن ام بیشم وانا را تکلدار نون یعنی وانا نون ام بیشن نشر کرنه لی مرد کاره در حق میدیا دا یعنی مال خود آوه که انسان اصحانه دو وفات بونا با خدا گلک هول دا گلک حسار خبردان کرد و گلک کتاب با خدا چاپ کرنه تا میو دمی دا ما هفته ناس کرد ما وقت هفته ناس کرد گوت خواته که آها هیه امنا نویسانا گشت دست نویسار آپ وزیر اشو بون داوید ما قبول کرد مگوت از دخوزم اوی کتابه آماده بکن گلک نویسار هاو من ناو نویسار ده هنک مجار هل بجارت و مثلا او چاق بحثا رادیو روانی دکه بحثا ریاض هزد که بحثا 11 مه مال مصطفی بارزانی سوویت مای ایره که بحثا یاد که بحثا قاضی محمد که و گلک مجار دنی و ام بیشن بحثا ادبیاتا کردا سوویتا بری دکه ما اونا گشت برهف کرن وی کتابه ده آکی دنیش مراد کاره بیشه یک کتابه ده جی گله کسین نافدار کردولوژی ایره که پیش کتیه کردواری پیش کتیه نفساندن کردی پیش کتنه وانه مراد دیجن یا اول یا ام بیشن خین و کسی نوتا جاسم جلیل عربه شم و حجیه جندی فریقه اوسف جردوه گنجو چرکز رش امریکا سردار در حق آنها جی وقت بیوگرافی آنها نویسیه ما اونا نویسانا جی بی کتابه دا جی دایه اکیدنی هنه هم بیجن هنرمنده ما وقت کسی نوتا آسیق قادر عگیت جمو در حق آنها جی نویسار نویسون و ما اونا گشت برهف کرن
و کتابا ما سال 2018 ما ایلون دا روناهی دید نشر بو کتابا ما جی وشانخانه لیسه چاپ بو 309 روپله یعنی آرمانجا ما جی دوی کتابی دا اف بو که از دخوزم یعنی کردن سوویت دا بری کردن کافکاسیا باشور برا دیروکا هانا چند داوانا نویسکار وانا باش وری ناس کرنه بابتك یه هریزه ده بو وزیر اشو ده بجه سرنجه 11 سالن بارزانی نمر ینلی یکیتیا سوویتینه. دوسیا لسر بارزانی ده صندوق ستالین یا پولایی ده دنویسه. او دبیجه هرچقس ملا مصطفى بارزانی او کارو بارنوی ین مزن لتمامیا جیهان دنگ ودانه ناویوی عزیز او گرانبها جسر زار زاروکن کردا ناکوه لحیان نهاجی راستیاوی به تمامی جیان و خباتاوی دناف گلن جیهانه ده و نمازه دناف کردان بخوده جی نهاتیه راخستن برچاوان و با آوائه که هجاییوی نهاتیه لیکولین و انالیز کرن. وزیر اشو سالن ملا مصطفى بارزانی و بارزانیان یند دما ستالین ده لسوویت وکی ارت بقلشه و اوته ده وندا ببن تصویر دکه. دبیجه ستالین قط ندهشت دنگوان در بکوه. او دبیجه ستالین چند نامه انج بارزانی نمر ورگرت بون خست بون نف صندوقه که یا خویا شخصی یا پولایی ده تنه چند دکومنتین جبو دولتا سوویت هری پیوست بو دوی صندوقه ده دهاتن پراستن. هر وزیر اشو لسر گلک کسایتی و روشنبیرن کرد ین مهر خوال ویجه و دیروکا کردی جی دانه نویسیه. پورترین واین زندی رابری برچاوین مدکه. نمازه بگشتی ام چه قصه کردن قفقاسیای دزانن. خدانه دیروکه که به ایش بارهلگیره تگشنک زلال یا پابند و بندی زمان و نشتمان خواه یا خاکا کردستانه. ام جید بیجن دوی کرد وزیر اشو جبیر نکن.